Hello, good afternoon. So niyata karon din sa kasagingan area, no? So tagatag saging nga tundan, no? Tatag ang saging gata. Sige na niya pagtagag saging, no? Gusto nang pahakan niya. Oops. Hakan mo. So naman ta dire birahon na to ni. Birahon. Oops. Birahon lang na to ni. Ay. Gamay lang. Kani. Birahon na to ni. Oops. Oops, okay. Oops. Nga na pagtagag saging. No? Oops. Saging tundan. Ah. Okay. Saging latunda. Okay. Oops, musta na sagingan eh. Pwede na ni makaon.